Maya pagat panapon po. At syuta na po king kadwangpulo tadwang Domingo ning karaniwan na panahon. Talakad tapo, tikan tatayang dalit na pamuklat. King lagyuning ipa, ampon ning anak, ampon ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginuhutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliyak ke kayungan, At kekaan timurin. kapatad adwan taking ginuing pakaduduna, karing kekatang kasalanan. Yakas tayang ining biyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyaya diwang kakulangan.
Ulinita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king Bie, alang angga. Amen. Manalangin tamo, kaniting misaya betalak kagatang panalangin, ding kapatatang magpasalamat, ting pamilyang manuknangan king Barangay Santa Lucia, lalong-lalo na ding CPC members at officers ning Barangay Santa Lucia. Magpasalamat yan naman kaniting misa ing pamilya ng Engineer Bernie Tungol. At pakipangaditala naman ding special intentions ng Melifer Reyes at ding kapatatamong Mayang Upie Maria Luz, Jose Estraton, Fer Jimenentino, Felipa, Pepito, Lazaro, Adelaida, at ding sablang kaladwa king Purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganak ka, Karela. Oy pa, inaptas mo kami king kekang sarili, karing manimuna ng buklod ning alangko pasalugod, at di nga manong yapse mo ke kami espiritula at bie.
Ibuklat mo ring puso mi, karing keka nga mano, bantag kilanda kami, king kabubusalan daring puso mi. Tayranda kesa ng painturo keka, anting meto nga alipan, nune anting malugod mong anak, at imawa mo, kapamilatan ning anak mong i Hesu Kristong Amen. Ginumi. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasangibat king libro ning Deuteronomio. Ngeni o memale ning Israel, nga ng Moises. Pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan na tuturo ko kaya kayo. Ban kayo mate at kaya kayo yang abandi, ing labwad da pigkalub na kaya kayo ning Ginoo. Ing Diyos daring kaya kayong pipumpunan. Eyula daragdagan ni babawasan deti. Pamintuan nyo la sana reting kautusan na ning Ginong kaya kayong Diyos, asabyan ko kaya kayo. Pamintuan nyo la sanang mitmong katapatan, banakit daring aliwang bansa, ing kabyas na nyo at pamanalastas. Potang damdaman da nalareting kautusan, sabyan da. Tune, biyasa iting maragula bansa at ating pamanalastas. Nino mong Diyos na ningisa numang maragula bansa, ing malapit at agad makibat, potang mamausta mo kaya. Bukod mong ing Ginong kaya katamong Diyos. At isa nung maragula bansa, hingating kautusan, at tuntunan at mong katuliran, subali rin binggitan kong yan kaya kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Hiya adarapat king katuliran, miya arapan ning Ginoo. Ya adarapat king katuliran, miyaya arapaning Ginoo. Ya itang tao nga lang atat siya king pamibiyabiyena. Itang darapat king katuliran. Itang parating magsalitang katutuan at gagamit king dila na ning kapanyeran. Ya adarapat king katuliran, miyaya arapaning Ginoo. Gagawang makapanasakit king kayang kakaluguran. At magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misasakwil king Diyos nalakatulan. Dapot detang king Diyos mamintu at tatakot ilang kayang igagalang. Ya adarapat king katuliran, miyaya arapaning Ginoo. Itang matubo king kwaltang kayang paparam. At suhol laban karing tao nga lang kasalanan. Ing taong mabibye makanyan, matatagya, at maugun kapilanman. Ya adarapat king katuliran, miyaya arapaning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam, daratang kay katamo, manibat banwa. Babaldog na kay katamo, ning igpa, apanibatan sablang sala. Biasang mamaliwa ni anino naman, ning pamanaliwa alayo kaya. King sarili ng kaburyan, bait nakatamo, king kapamilatanan ning amano, ning katutuan, bang itamo, ring maging pekamumunang diling bunga, ning sablang kayang lelangan. Tanggapan nyo, king mitmong kababalob, ing amanong tatanam na ning Diyos, karing puso yo, ang makapagligtas ke kayo. Lililangan ing sarili yo. Nune, maging talatupad kayo, king amano na ning Diyos, at emu kabod talapakirandam. King arapanan ning Diyos ay patamo, ing tune at dalise, relihiyon yayni. Sa upanala ring ulila,
at ding may balo, king karelang kalipitan, at ingatan ing sarili, ban emidungisan, king dewa kana, ning yatong iti. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapuban parangalan ng Maya Pabalita. ing ginumanatili yakke kayo, At keka antimurin. pamipasyag king Maya Pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka, O Ginoo. Lepitan de i Jesus ding pariseyo, ampon ding mapilan a eskriba, amenibatan Jerusalem. Apan singanda, king ding mapilan karingkeyang galagad, mamangan lang menos gamat. Ing burinang sabyan niti, menos gamat antimuing pamanos at tuturudaring pariseyo. Uling tutukyan daring pariseyo at antimurin ding keraklan karing Hudyo, ing turu at inggapda karing karelang pipumpunan. Elamangan anggang elamenos gamat anggang siko, at era naman apangan ing nanumang mesaliking palengki, nung era pamu inos iti. At dakala pang aliwang tuntunan na tinggapda, alimbawa, ing makatud pamanos karing tasa, kuran, kalderong tangso, at pagkeran. Uli na niti, kitang dakang Jesus ding pariseyo ampon ding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo ing turu daring kekatamong pipumpunan, mamangan lang menos gamat? Nga nang mekibat Jesus karela, tinut ing ulan ng Isayas tungkol ke kayo. Magbanal-banalan kayo antimo ing sinulat na. Ding taong deti nga na ning Diyos, parang alanda ko karing labira, dapat marayula kako ring pusura. Alang kabaldugan ning kako pamanyambara, uling ding kautusan na gawang tao tuturudala, antimo waring deti king Diyos la. At sinabi ng Jesus, dileleyo ing kautusan ning Diyos at tutuparan nyo ing kautusan daring tao. Inaus na lang pasibayong Jesus ding dakala tao at nga nakarela. Ikayo ngan, makiramdam kayo kanako at tingiran nyo. Adiwa ing lolop king asbuk na ning tao ing makarinat kaya, nune itang lulwal king asbuk na. Uling ketang manibatan king puso na karin magmula ing maroka kaisipan, at yang mitutulak kaya ban dapat karing bage marawak. Pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman, at pamanyapat karing nyaya liwang bage matulit, ing pamamirait, ing manawang, ing dirya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, ing kamangmangan, ing sablang karokan ay ti, manibatan king puso ning tao, at ing makarinat keya.
ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, luklok tapo at makiramdam king umilya. Maya pa gat panapon po, Maya pagat panapon po. sinabi ng Jesus, lileleyo ing kautusan ning Diyos at tutuparan nyo ing kautusan daring tao. Kautusan ning Diyos, kautusan daring tao. Ding kautusan na ning Diyos, ilapin po ring ausan tamo pong 10 Commandments. Kautusan daring tao, ilaring ausan tamo pong tradisyon. Traditions. So, nano laring tradisyon at pangking panlalawin ng Jesus, bala mo ilang mas ma-emphasize at mililelela ding kautusan ng Diyos. Mamiyata mo pong kwento o alimbawa. Atin pong kwento king Israel, kita kanong meto nga sinagoga, ding ing pariseyo at inyang sese pusa. Yung pusa na, andyang nuka rin yung munting pariseyo, tutukiya kaya. Ngini, potang muntaya king sinagoga bilang pariseyo, maglit king pamanganalangin, ing pusa, manguluya, kalat-kalat yang makaistorbo, kareng manalangin. So, inggewa na ning pariseyo, pepatali ne ing pusa na, kabang mga dila. Okay? So, from then on, basta't mga dila, king sinagoga, italire ing pusa. So, hoita, ining pariseyo, enabalo, huling iniman manese pusa. So, pepaborin na namo ita, tang sistema rang ita. Basta't may nga dila, itali ring pusa. Mga dila king sinagoga, itali ring pusa. Mga di, itali ring pusa. Metene naman ing pariseyo, meteya naman ing pusa. Ing dinatang abayong pariseyo at inyang progresibong kaisipan, may ngutangya. O ba't kailangan tapa mo pumitaling pusa o tang mga dita mo? Nano yan? Nang koneksyon na ning pusang makatali, king pa mga dita mo. Mimwala ring matua. Uling meging tradisyon da neka no, nakabang mga dila, makatali yung pusa. O tereseliksi ka ning istorya nepo. Bakit tinali riya yung pusa? Uling istorbo ya, itang pusa na nitang minunang pariseyo po at ang mga tila. O ita, meging tradisyon niya, ngeni, itang pariseyo, pakipatende, ring matuang magpairal king tradisyon, kautusan ning tao. King kikatamo po bilang Katoliko, baluyo po, atin mapilan pong tradisyon, na naman tang pala ko kula pero papapurify ko sana. Baka nitaluntola talaga kabaldugan king katamo pong activities bilang talasal pantaya. Itang Biyernes Santo, may bigla ko huling kasalukuyan ming balo yun na yan po itang Biyernes Santo, alas 3 hanggang bandang alas 5 o alas 6. Gagampan na belaretang grupong areta, ausan da PASU. 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 At anyang prumerong banwa, uling eko pa makain balo, medyo magtaka ko at kasiglaking luwal nga ko. Kaya ba't akak ko lakad-lakad lakit ang harap na ning pisamban king patyo, era man naisip lungop king pisamban para silipan na ng malilyari. Ala, basta't pagkwento lang masaya, kitang luwal. Ne? So next year, makanya na naman. Ne, medyo may irritate kung bagya, uling makreate lang sigla, kareng mga di kilob na ning pisamban.
Kayari na po ning seremonya, dinwal ko po, peksabyang keng mayap itang manimuno. Nanuya po talaga yung para sana po ning gagawan nyo ngayon, nga ko. Kasi, eko man po ay apansinan ding kaya beyo, nalinop la, keng seremonya na ning kekatamo pong, dingaliwa po, alas 2 pa mo at yun nala, elam po ay isiping lungubla keng pisamban para makyabela keng seremonya na ning pamamuge king krus nga ko. Nano po talaga yan, nanuya po talagang objective na po niyan, king prosesyon na yan. E di balong pakibatan, uling ala naman talagang kabaldugan. Kabut niya prosesyon, ala naman talagang impact king kasalpantayanan. Ot kano pakyalaman ko yung tradisyon na ning Bacolor. Kaya po pakyalaman, kukutang kumupo nung nano'y impact na niyan, nga ko. Nano'y agawanan niyan, king kong kasalpantayanan. Ding daratang ko man po kakilala, may nibat la po ata miyay liwang lugal. Wow, tuto, nga na kanako. May nibat lang ang miyay liwang lugal pa mo rin. Ating may nibat Manila, ating may nibat na liwang bansa, minulila mo para kanini. Makanyan po. Minulila para kanini mo po. Para king solemnidad na ning Holy Week, nga ko. Binulad, dikwana na ako. Siguro dindam na ako nitang pakakalulong sisimba, nga nakalepitan na ako among, mo pakipaten din. Ay, eko naman po pakipaten nga ako. Ilapin po ring proletariat na ning Bacolor din. Ilaring richest king Bacolor din. Pasinan mo la, mga putilang, mga lagong, mga santing, nele mo la, artistahin lang ang datang din. Nga na. Nya, mo pakipaten din, nga na. Rugo nga ako na marugo pakipaten, kukutang kaya mo, nung nanong koneksyon na ning karerang prosesyon na ito, itang paso. So, netong niya pong question ko itang, kuneman pala ko, pero diri pa di ng kiyasang kabaldugan, baka kanita explain kay Nisa. Kaya kakit mga nanong kayong i-explain. So, po itong problema ko ka rin. Netong pa, kaya namang Santo Tomas, ibatan ko bayo ko po miras keti. Holy Week yan naman po ini. Itang mga 1 month or 2 months before, mamili lang dalaga kanong malagu. Pwedeng pilinan ng dalagang matsura. Kailangan malaguya. Requirement kita. Ngeni, nanong role da, ila kanuretang magkanta king Stabat Mater. Kapilan niya po mikakanta itang Sabado de Gloria. Potang iprosesyon de, ing Birhen Mariang malugma, diwa itang mga gaya. So itang potang iprosesyon de ing Birhen na malugma. Ila kanong magkanta. Kaya anam kong banwa ka rin, daramdaman ko rin makanini. Potang magprosesyon nala, retang dalaga. O naman pinili rin ka, sura na. Ngara. Karakala malago keti Bacolor, ng Bacolor, keti Santo Tomas, at yung ginabiri ka, sura na. Ngara. Tama ka tapak sistire pa. Kay, sabi ko, naning objective da rin eh. Ing balo ko, ing objective ka rin, magkantala reta. Ilaring managulele keng Birhen. Kaya benoning Birhen mangagala, kaya benang mangaga. So, buri na sabihan ilang magkantang panagulele. Urugo pa bulan danong po practice, kaboses la pamuring tuga kasina pa. O ang galaking lagu-lagu. Kasakit na po ning magkantang maglakad, ng suryan me. Ne? Pero itapin, hanggang ini makanya niya pamurin ng sistema. Itang qualification na dapat makanitaya, malaguyang dalaga. Adyang biasang magkanta, adyang sigurong nguya pa. Okay mo, basta't malaguya. Itang makanita, tradisyon. Atin lang connection, king kekatamong biye kabanalan. O yan po ing tutuliksan ng Jesus king ebanghelyo tamo. Ipakabaya itang kanakong halimbawa, ne po. Ing ebanghelyo tamo, kukwestiyonan day Jesus nga ra.
Bakit ngarang mengot ang karela, bakit ding kekang alagad mamangan lang menos gamat ngara. Kitang dakang Jesus ding pariseo ang ponding eskriba. Bakit sa salangsangan daring alagad mo ing turo daring kekatamong pipumpunan? Turudo ka no ring pipumpunan da. Ing mamangan lang menos gamat. Peki ba tanong Jesus? Nano? Buri yung sabyan, mi kasalala kanyan, uling mengan lang menos gamat. Balang ba kanyan buri ng paraphrase may Jesus? Buri yung sabyan kanyan, itang linuking asbukda, yung meka karok karela. Kang San Marcos pin, ini makayong peka elaborate. Pero karisan Mateo at Lucas, inelaborate ne. Itang pengan da, muli yarin kingat dyan at maging latrin nga na king English. Muli ya king dinat, maging diretso pong pamagsalita, maging taklaya mo nga na. Alwa naman ting makadinat king pangataon na. Ing makadinat, yapin itang manibat king puso na. Nga ng Jesus. Karila manibat ding, nga napin. Karila manibat ding king puso ning tao ring marok a kaisipan at yang mitutulak kayaban dapat karing bagay marawak, pamanako, pamakamate, pamakipangatawan, kasakiman oren. Ding gang marok, nukar lamani bat den, king puso, ay may ni bat king luwal, ay may ni bat king pengan na. Watutuat niya pong history ni, actually, at niyang history ni. King Book of Maccabees, detang 7 brothers, at mas burira pa yung metela kesa king mengan lang babi. Ela mengan babi, uling king lawera, ing babi, marnatya. Pero kang Jesus, no. Ikit ni a research niya mo sigurong Jesus, kahit ang panahon ng Jesus, may kapamasa niya sigurong niya iliwang kwento tungkol karing nanula talaga ring makarinat. At ikit na, diyang ni San Pedro, tinggap na ingeganaga ng pamangan, eya makarinat. Nya, eganaga ng pwedeng kanan mo. O iting Pedro mismo yung i-analyze nito anyang manaralya. Nya, o yan mo naman yung sasabyan ng Jesus. So, ing makarinat ke katamo, aliwa itang kakanan tamo. So, tradisyon. Nanula ring tradisyon, apamilit tamo. Ning kayo po kayong pamilya, at yung pong tradisyon lalo na ring matwa, kailangan alas 6 na ning bengit, yun ring anak keng bale. Makanyan, ingkutang ka rin, halimbawa, timongeni, mika tradisyon la siguro ring ipapamilya, uling aldoldo makauli tatang, gagawan da, balang kauli ng tatang, mga dila, kaya dami nga di manganla. Everyday gagawan da ito. Muna po ang kayari na ning pandemic, may magobra ng ring anak. Agagawara pa kayang mulila, bangkanita, mga di at mangan. Nung area gagawa ito, may sirayang tradisyon, bila koya ing kabanalan, o ita po ing question ka rin. Nya, yan po ing pakilawi tamo. Ing lalawin ng Jesus, aliwa ing kekang tradisyon, yang itang makarinat keka. Ing makarinat keka, iyapin itang nung nanong makalupking puso mo. Anya, burining patrain Jesus ing puso tamo. Banten talaring puso tamo. Uling deti, pota, mananamlang matsura. Manipon lang masanting king kekatamo pong pangatao. Hangga king ing kekatang sarili yang masira mismo. Amen. Sasal pantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayan ng Espiritu Santo, ibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato,
Mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlong aldo, sinubliang mebye. Pepayta siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sibang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ka naman keti. Ban mukum ka ring mabiyang pong may ngamate. Sasalpan tayo ko king Espiritu Santo. King Santa Iglesia Katolika. King pamisamak ding santo. King pangapatawad na ring kasalanan. King pangasubli mieding mete. At king biya alanganga. Amen. Panalangin ng balen, manalangin tamo king Diyos, pakamalan tamo ban, ing kegatang pamanyambakeya, maging dalise at alang dungis. Nga tamong sumabi, Ginoo, parati kang maging malapit ke kami. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Banin Ginoo, maging malapit siya, kinkayang iglesia, papanatilian na sanang tapat king tradisyon ning kasalpantayanan, ausan king alampatan at apamagbayo, agpangking ebanghelyo at ilisyana king pamangawat, karing lilipas at tradisyon ng tao, manalangin ta kung Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya king katang bansa, banding batas at tuntunan tamo, maging makatuliran la para kayong sabla at magdalang kapayapan. Pamisan metong at kaunlaran ka rin katang may malen, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya, karing may balo, karing ulila, at karing sablang mangailangan. Ban iarap mo rin puso, yung sablang sasalpantaya, king pamakiramdam, king amano ng Diyos, at sa panala, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo, keti at karinganggang kapamisanan Kristiyano. Sa pana kata sanang sumuyo kay aking kabilugan tang puso, emo sana kapamilatan din kay katang labi, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Baning Ginoo, maging malapit siya kay katamo, otang manalangin ta kaya, para king pakamalan tang mayango biye, para ka rin kay katang pamilya, at para ka rin hanggang kaluguran tamo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, parati kang maging malapit kay kami. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Maging malapit ka kay kami, O Ginoo, potang manalangin kay ka, gawan mo keng malapit at makasadyang sumuyo kay ka, at karing anggang mangailangan kay kami. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk tapo, tikan tatayang dalit para king pamagsadya karingain.
Talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, banding kagatamong daon dating tinapi at alak, matampang tanggapanon ng Diyos, ipang mayupayang tuto, Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamay ka sa plala, ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, daralami harapan mo ing kapagsadyan ming makibat king lugod mo, pasiknangan mo kami king katawan at daya ng Hesu Kristong kekanganak, ban kayabe na mitagulaling keka king kabilugan ming pusot kaisipan, at mikakagiwan king mipayabot king lugod mo at katuliran karing sablang makapaligid ke kami. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili yak ke kayo, At kaya ka antimurin. iyat nayo ring pusuyo, Akayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliring pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Agyang piktak sila na kaning meto ketawan, sindo mo ing kekang pamaglugod. Ika ing minye kaganapan king kekaming kakulangan. Ika mo naman ing mitubot king magligtas karing sabla. Ing sinugo mong anak enialiwa ke kami, bistaman eme kilupa king pamikasalami. Biriyan mo itiban akit me king ke kaming pangataw ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mit mong lugot kalupa ning makapasubali mong lugot kaya migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tula, ning kayang pamaglingap ake kaming binating, inyang pepaing gulutan daka. Uli nita, kambering sablang koro ringangel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babye kapurian keka ngaming kakanta. Siklod tabo. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pa may lasat kamatayan, kinwaning tinapi. Pepasalamatan akat pinuri, pirasone at pinyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at
kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon, para ke kayo. Ginoo ko, o Diyos ko. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, binyening kalis karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayi talanganggang tipan, ami bubu parakke kayot para karing sablang tao, ban katami patawaran na ring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaganak kayo, kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan tamo. Ini ang ining gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng nebya ning anak mo. Darang niya kaya iting tinapya ning biya, ting kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuam, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Kanakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king metuyato. Ban miganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco, ing kay kaming Papa, at Florentino, ing kay kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligayang mga harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria, ing Birhen Indoning Diyos, kaya biya ring apostol at ding sablang santo, tinupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatanang Heso Kristong kay kanganak. King kapamilatanang Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Amen. Anting meto nga pamilya, pangadyan taytang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan king kang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan niya po bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapan ing ginuman at tili sa kapilanman kay kayo, At kaya ka antimuri. ipakita mo po ngening mikakametong taking kapayapan. Si Claude Tapo. Kaluguran kong kapatad o ni Jesus, ing kordero ning Diyos, amilalak ko karing kasalanan ning nyato. Nuan laring mayayaws, kinga puna ning kordero, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may gitking sablang bagay. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento. Umaya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mawari, atsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
siklod tapo at pangadyantayang orasyo imperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit a ibami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit a pamangailangan mi. Adban mi kaya ka ingkambilan na tinghatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakalatawo. Adwan mingeni kaya ka, baliktan mo kami, mit mong lugod at yatchat me kaya kami ang makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pansiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo laring sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulusan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakadulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, ikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis layon tayran na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ngaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, esposo ng Maria, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. San Luis Gonzaga, panalangin mo kami. August 29 po, yapin po ing martyrdom of Saint John the Baptist. Nya pasawap tamo mo naman po kayang King Aldoyti. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Talakad tapo. Gino, babayo mo kami king kekang altar, kapamilatan ning tinapya ning biye. Manano na sanang iting pamangan pasiknangan na kami king lugod, at saupa na kaming sumuyo keka king balang metong at metong. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kempong September 8, birthday na pong Mama Mary. Kanya kay katam ketiking parokya, pag novena tayo po ing kayang kebaitan. So, starting tomorrow, August 30, ing misa tamo pong alas 6, atin niya pong novena, para kang Mama Mary. Makaredy na po, niready re po ing tarawan na ning Birhen, ning kekatamo pong mag-birthday. Sana po pakipangadiyo na iting kekatang kapag masusyan, kapamilatan ning panalangin ng Mama Mary, maging malusog sana ing kekatang pamikakatawan. Ing ginumanatili yakke kayo, At kaya timurin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutuing ipa, at nga nakating Espiritu Santo, Amen. umetana, at isundong dilinisan ding kekatang puso at isip. Salamat, King Diyos.